Panjo, dobar dan iz predivne Slavonije, bolje rečeno Slavonskog Broda. Šta da vam kažem, ovo je lijepo jedno mjesto gdje ja volim doći šetati svoga cucleka svaki dan. I danas opet šetam i ne znam da li se to vidi, znači ovo jučer nije bilo, meni to nemoguće smeta, inače sam član udruge, čak sam i predsjednik te udruge jedne Balkan Imperium koja promovira metalno detuturiranje, a također imamo i u statutu čišćenje okoliša, zaštite okoliša. Ovo je sad svojevoljno, znači ide na svoju ruku tu, jer smatram da je birokracija spora i meni ne treba nikakva sredstva da to očistim, jednostavno mi smeta, tu svaki dan prolazim šćukom i evo, meni to bode u oči tako će, dok ja sad napišem projekt odobrenje, ja mislim čak da sam ju prekršao, ja po zakonu ne smijem svojevoljno čistiti, i zato da se zna ko sam, šta sam, očekujem, znači ne bježim od svoje odgovornosti, ali ja ću to očistiti, znači to smeće odavde će se očistiti sada, spušti se tu dole, iako temperature nisu najbolje, i sve ću prebaciti gore da to komunalac vidi. Eto, šta da kažem, nadam se da će kazna biti mala, ali šta se mora, nije teško, dok birokracija teška, znate sam, dok se šta napiše, dok se odobri, vamo tamo to smeće, ne znam, eto, meni smeta, ja ću to jednostavno očistiti i neko mora s tim početi. Što se tiče tog čišćenja smeća i to sve, tu se moram zahvaliti Ingi i moja prijateljica Inga i mom prijatelju Kmijetu Srećko, koji su osnivači ekološke udruge Krke u Kninu. Lijek veliki pozdrav za Knin i hvala vam lijepo što ste me na neki način napravili boljim čovjeku, znači vam, hvala vam lijepa. Ništa, ide se hvatati posla ljudi i eto, šta da kažem, žalostna, ali istina je tada. Ona igra, vrti se kao čigra, meni se pije zato što mu nije. A kaže, let's go. Evo, smeće tu. Sad je problem kako ćemo se mi spustiti. Počet ćemo odavde. Jebem i vodu. Kažem, zdravstveno stanje nije baš najbolje, zato se tako malo šlepam. A vreća puna vode. Dobre. Yes. Vidite kako voda teče, pune su vreće. Čak neko nije pojeo ribu svoju. Yes. Yes. Fuj. A najvjerojatnije neću otvarati smeće. Sad se upravo vidio neko čistio ribu. A jao, dobre.
A jao, koji je smrad. Ajmo iduća. Najteža. Ujoj. Malo me jebe centar za ravnotežu, pa... Aj ovaj smrad od ribe. A Bog te vada. Ali to nije u redu, to se ne može dogoditi. I onda se pitamo zašto boljavamo. Zašto se razboljavamo. Pa pada svima kvaliteta života. Ja znam da oni koji bacaju to ne gledaju tako. Oni gledaju da bace smeće. Ja šetam svaki dan svog čuka ovdje. I ja smatram da je u redu. Da ja to počistim. Eto, ja ne znam na koji način to spriječiti, mislim znam, ali ja to ne mogu sam, zato treba podrška. Sve se to da riješiti, da se cijela Slavonija dovesti u red. Mislim, u redu, lijepa je Slavonija, deponija, sad prošla žena kaže da deponija kogod šta ja mogu ono očista, vidim i šta mi je mogućnost do kraja, šta mogu napraviti sa svoje 2 ruke i sa 100 kuna uložene. Eto, evo pa šta ću sad napraviti. Da se ne raspije ono smeće dole. A jebe ti niša. A jebote. Kako ću ovo počistiti? Mislim, mogu ugrubo to. Dobro, ajde to organsko, to nije problem. Plastika je problem. Znači, po otpadu vidimo da je to bila neka fešta. A Bog te. A jebem ti smrad. Znači, gospoda pije graševinu. A to se vidi koliko je to kila. Piješ graševinu, jara, ne znaš, on je smeće na pravo mjesto. Šta plat 50 kuna pizati, materna. Ako ti nađem račun, ovdje košta će to duplo skuplje. Propadeše. Znamo, ne ode na kupanje. A mi prvo. A pizda u materna. A baš pizda u materna. Eto, ne znam šta bi rekao. Mislim, ja znam šta bi rekao da sam vidio ko je to napravio. Ne bi puno govorio. A ja, gospoda, botelja 80 kuna, a mrsko im da 50 kuna za otpad. Čekajte, ajde dok se penjem ovdje,
A Bog ti važa. Ovo ja nemam snage za ovo više, ljudi moji. Nije to da sam se iscrpio, kažem, imam bolestan sam. I fali mi 70% snage. A Bog ti, fuj. Ujebim. Koji smrad. Koji smrad. Da ja nisam ponio masku, a i ponio da sam ponio masku, ne bi ni ona puno nešto pomogla. Ja se izvinjavam. A jao, sad bi psao, ali budem psao i to objavim na Facebooku, opet dobi 60 dana bloka. A jao. Šta bi rekla naša draga premijerka, bivša Jadranka Kosovka, evo zadnji 500 metara. Mene je žao što neću moći ove sitnice očistiti. Ali ćemo probati, ono, ponio sam ja i magnet i sve to. Ne znam, ja kažem mic po mic, svaki dan neko pomalo nešto napravi i na kraju suma sumaro sve će se to svoditi na jednu veliku stvar. Eto, možda ću probuditi malo od podsvijesti naših građana ovdje u Slavonskom Brodu da se aktiviraju, da zajednički nešto odradimo. Znači, nećemo pisati nikakva sredstva, jer ja to smatram papilo ove. Jesmo mi udruga, šta me košta? Zašto ja bi trebao pisati sad sredstva, dobiti 2-3 kuna? Ne vidim razloga. Ne vidim razloga. Ovo je najgadljiv dio. Viš. Jeboti, majku, šta smrdiš, jebote. Gledajte. Gledajte, a jao. A jao. Samo nek si iscijeni još malo voda, pa ću dignuti to. Jer inače, to fuck. Ako... Ja mislim da je ovo ostalo sve koliko toliko organski. Pa... Ajebote miša. Zar ovo nama treba? Ne treba. Ja sam mislio otvoriti ovo sve, ja vidim da li ima kakvi računa, pošte, vamo, tamo, ali tu ima dosta otpada hrane, riba se čistila, vi ne znate koja to kloaka i najvjerojatnije zarazno. I ako, šta ću ja napraviti? Umjesto, pazite, ja ću to sad odložiti gore ovdje na most, nek se zna ko je odložio. Ako ljudi, grad, Slavonski Brod i Komunalci imaju potrebu da me kazne zato što to nisam odnio na odlagalište,
nek čine, ponavljam, Petar Blažić, Mali Paris, lako ćete me naći, ajoj, znači, ja se nadam da će komunalci ili policija koji to bude, da će on to otvarati, znači to bi trebalo napraviti, trebalo se, znači dužnost da istraže, znači nije nebitno što je minimalno neko kavalirski delikt, ili tako, ovo nije kavalirski delikt, ovo je zločin protiv čovječanstva, tako ja to gledam, ljudi. Hvala Bogu da nas nema, da i nema puno što se tako ponašaju, odnašaju prema našoj okolini, ono. Fuj, neće, tu se neko obrisao gustu. A ništa, sad će mi to lijepo zapakirati. Ja to moram prvo slikati. Pozdrav! Evo ovako, to smo sada izvadili. Znači... A neko odlagao svoje smeće, ja sam to izvadio, ne volim ja to, razumijete? Ništa, ajmo opet rukavice. Evo, imam, kažem, problema s centra za ravnoteženje, uopće ne znam kako sam to sad izveo. Ali evo, bitno nas izvelo, bitno nas napravi, ja se osjećam puno kvalitetnije sada sam od sebe. Znači, opet to digne, opet čovjeku nekako da se osjeća malo i vrijednije i koristan i pogotovo kad ste živjeli život ko što sam ja živio. Eto, rukavice 25 kuna, koliko košta vreći, nisam ni kupio, ukrao sam je mami iz kuhinje. Eto, ali opet moram kupiti, ako ne kupim, goca je opasna. Evo ovako, znači da se to sve ne raspadne, opet ja ću nekako pokušati ugurati. Evo ovako ću mi to gore. Ujebem ti smrada, ti jebem. Ja se izvinjavam što sujem, ali nemam drugi, ne znam šta bi rekao. Mnogo toga bi rekao, ali eto. Pošto ovaj video treba služiti edukacijske svrhe, suzdržat će se sa svojim komentarima, sa svojim privatnim mišljenjem. Prva, ajmo next. Eto, koliko sat vremena posla. Eto. Sat vremena posla, uloženi 25 kuna. I oma ljepša priča. Mislim, ono, ima toga dosta, samo ja nisam Superman. Da je Bandić živ, Bandić bi to riješio. A jevem ti niša. Umorilo me skroz. Znači, ne želim uopće provjeravati šta je unutra tim vrećama. Samo nemojte da mi neko pregovara zato što koristim plastične vreće. Znači, ono, zaboli me briga. Evo, ova isto napukla. A kako je sad lakše kad nema vode u njoj. Fuck. Jadni moji roditelji u šta su nadu dali. Ne sve se ni dirat, ne znam šta mi je po prstima, šta nije. Znači, fišijada je bila. Fišijada i gospoda pila fino vino, eto, i gospoda. Evo, ako ko zna da ima neku feštu juče, pa evo, razmislite, raspitajte s među ko ima feštu, gdje se jela fišijada, riba, gdje se pilo ovo vino što sam snimio, pa nek mi se javi, eto. Ja nisam taj koji zove policija, te probleme rešava na svoj način, pa zato bi vas zamolio, vi koji vidite da lokaciju prijavite, molim vas, jer ja izbjegavam komunikaciju sa državnim institucijama i službenicima iz svojih nekih razloga. Ja sam ovo napravio zato što sam smatrao da mi je to dužnost koji čovjek koji voli uživati sa svojim čukom, ujutro šetnji, lijepo je. A da ne gledam plave vreće od smeća.
Tamo koda sam znao. Čekajte, kako ću to izvesti. Imam neke čvarke na mozgu, ja je zovem čvarke, pa... Dobro, snimam. Ajde, nisam uzalud. A nije uzalud. Kaže, malo se i čujem, ali to je normalno, ja mislim. Jel danas petak? Ako je petak, onda pada tuširanje. A fuck, Bog te mazo, jebem ti smrad. Znate koliko što se držam da ne povraćam, a bilo bi glupo da povraćam ako na video snimci. Ovo će biti već malo problem. Evo vidite, fešijada. Ovo je velika vreća. Ja samo molim Boga da mi se sad ne raspadne. Dišem kroz usta. Diše kroz usta, ali opet ne vrijedi. Ali opet ne vrijedi. Bog te mazo, ja plako sam najrađe. Ja se izvinjam što svijem Boga. To je samo floskolica, nema veze. Ovak će biti problem, znao sam, nešto će kočit. Ali neće kočit. Sve će mi to. Samo da ne smrdi Bog to. Evo ovako. Jebeš pišijadu bez... Ovako, ovo ćemo prvo odnijeti gore. Znači, bit ću bezobrazan. Fuj, mislim je patina. Evo moram pa da se porežem. Ok, ovo je lakše.
može. Fuj! Ajmo sa zaletom. Razlog zašto teško dišem, imam od rođenja kronični bronhitis i nikad se baš nisam potrudio oko njega da ga izliječim. Evo, to je to što se ja mogu napraviti, što je u mojoj moći. Kad budem boljeg zdravog stana, doći opet počišćimo to sve sa magnetima. Imamo one magnete koji čupaju po 600 kila, spojimo ga na konop i čubadimo kompletni taj metalni otpad. Ali to nek bude priča za drugi put. Ljudi moji, toliko o meni. Kaže sretan i zadovoljan. Ugodan dan želim. Odmah se čovjek bolje osjeća.